Masibye mutya bakagwa balungi mwebale gye mutuusaako engalo. Amaina n'eiroboozi nikunze mwene triple virus mutabani wa Kyabazinga. Tiri mulungi ino mu kwogera era tiri mulungi ino mu kuba nga ndi muntu wa bigambo bingi, wabula ensonga endeese ntona ino aye enene. Ensonga yange oba omulanga gwange gujja yasakata bandi. Nguminkirizaako ekimala ansubira timuntegeera oba ebyange timubiidi. Mbaire wainumaawo ni concert era abantu bangi subira wenviire mu concert timutegeire kiranga kuye muli kubaako ni kyembakoba oba orisi okubaako nebyemwenda okuwulira. Eri nze wenva mu concert nagivaamu nga tiri musanufu, wabula nga ate tirina alaga abawagizi bange kuba malamu maani n'abawagizi baife. Nafuna ebigambo ebinsoomooza wabula ng'omusaadde olina asirika naaba n'ebizibu bye nafuna era ng'omusaadde olina kusirika. Webukeera ku nkyo ne wabaawo ekintu tolina kukyogera ng'okaali kusooka kukiwa time. Omusaadde omulungi ate bw'akola time kintu kikulu ino eri omusaadde. Nadiringa ni baganda bange abasakata bandi ku kivulu ekyo gye beese time yo golden concert. Wendiringa ni baganda bange abasakata tibankolera kye nayenda oba kye twayogera tikyasobola atuukirira tibakikola. Abalenzi abo befuula oba banfera kuba tibakola kye nayenda nabawa esente dange. Mbawa esente nga balina okunkolera bandeetere n'omwembi yali guest artist olunaku olwo. Omusaadde oyo baali bamweta Maddox tiyaboneka era tiyaida n'abisibwa bubiino ng'omuntu. Omwembi gwolaaze ku kivulu bw'ataida nsubira abembi musobola okitegeera we kiba. Niwo batoli mwembi omuwagizi nga otegeera ku ebyendongo osobola otegeera embeera omwembi gy'asobola obitamu. Kyambisa bubi na sawa dino kikampisa bubi. Bwengezaako okuwuzagana nabo ku masimu nga sheewaire ati kodi muzeeyi tiyasoboire kwida muzeeyi biki biki. Sebo Maddox wobanga bakuwa sente wadde makwida wobanga walya ku sente yange wadde makwida mutawuni eyeiganga tidi oba olina kyoidiku tidi oba tobidiku aye babanga abasakata bandi omukulu Odex yakuwa sente dange wadde makwida obanga Odex niwo walya sente dange ndi kudenda
muleke kuzaniranga mu sente d'abantu kuba esente tidali ntono. Aye wewe yama nti nsobola okuleeta omwembi ni bandi yange tukola naye kyetumukoba kyakola ne mumala okwogerezagana mwinu n'akuwa akasente ke aka concert n'ofeera esente edo n'ojja naddo muganda wange. Tyandikoze vidiyo wabula olwo obufere bwo n'ekiseera kyonimbiire nekideetera okola vidiyo eno. Bede esente dange odiize bale miliyoni 3 nk'aligaita ku expense yona yena kozesa musheeyo okutuuka okunkozesa ebyo. Nk'ali kugaita ku ibanga lyewantwalisa Kampala mbu njakola rehearsal nga tibikola. Nk'ali kugaita ku expense gyewandeetesa idinda nga ndidi okwenda okutegeera oba ebintu byona byona biri ready nga sho yankyera lyaku. Nk'ali kugaita ku expense yantwalisa kololo ku nsonga yasho eyo. Wenadigaita ku dijja kuba sente eningi kuba dona losi gyewansuulamu yali nene okuntambuza. So mu bufunze bede miliyoni dange 3 kale bandi kanjireke kanjireke nti wangetera bandi gyewayeta sakata wangetera bandi olw'ekiseera ekyo nga nza kyakuyiza kusaawa ekyo tukireke. Bede esente dange cash edakuwebwa okuwa Maddox odiize. Maddox obanga wali esente dange diize kuba nabawa option edo ibiri n'abakuba nti Maddox wabanga yafuna esente aida ayembera abantu ku bwereere tienda mundikize waira 5 aida ayembe kyaloba. N'abakuba nti wabanga yali esente nga tasobola kuida kwemba abede esente dadiize daloba. Bandi tebeire mbi weinumaawo tebeire nungi wabula mujono ine mukoza abantu obuwundu bungi. Nze sawa dino ndogeira abandi basirike abantu bangi bemukosisa imwe abasakata era abanivu. Nze sawa dino ndikwogera wano aye bangi bemuniziza nga bona buli omu akoba kirala ekyo sakata bandi ate nga mubaire bantu balungi. Either management nenfu TD oba imwe bene nimwe abafu TD kato buzibu ki pade mubaire balungi bandi imwe baire nungi Viola Odex oyo noine bandi we bayo ojono ine sakata bandi ojono ine obukumpanya bwoli kuta ku bantu okubalyanga ku sente deibwe nga timuli bakola kye bali kwenda. Nandigumire ayo kundi akwe sente dange cash nti da Maddox ne mutamuleta timwidi mbera gye mwambisamu timwidi ground yange bawagizi bange kye mwabakola oba kuwonona lina gye bali obudulizi bona mbulina obwesente leda kuwebwa mbulina amalobozi gona ngalina woba tobeze sente dange kudireeta buli lunaku ndijja kuwe video ndala ndikuwe video 10 nga dizira mu kivumo nga dola dikubonesa lwa sente video esooka tiri gitamu kifaananyi kya muntu aye yokuti ndiraga face ya Odex wa sakata bandi emiliyoni diti
the bed or this what it told her. Uba tosobola adireta mu cash. This indika kwisimu kwedava. Kuobo this. Mube bulungi. Wabula okwemulugunya kwange kubeeno okwo. So abawagizi beffe munatusoni w'embeera eyaliwo yona tebitaatambula birungi tusaba mutusoniwe tuyida kukyusaamu omwaka ogwo kyamukisa mulungi tukola buli mwaka mwebale tukuuma ibbanga eryo lyona era tuwena tujja kusigala nga tubaweereza kyemube mumane nti bannayiffe beene betukola nabo n'abatunafeya TD oba baba basindike nti mujje munafuye gundi TD oba baba bachi nti mujje mukole kino TD wabula baganda bange wembeire mushe yomfuni ebintu bingi challenge ninje eddi ntuseeko wabula ngo omusaado olina kusirika babisa mu mbeera okutuusa kati okubanga tukaali balamu mbende ino wabula munambe ku olutalo munambe ndi kubasaba gwekigema ku yena abembi muveeyo mulwanirira ensonga silikoni wasasula sakata bandi badema akuleta sakata bandi risiti ogirina najjebonera ku n'amaiso gange ensonga gye ndi kwogera ku nkulu leero bali kikola nze ido bajakikola omwembi owundi yena muveeyo mumbeereko okulwana olutalo odex owasakata bandi anambe andikiza esente dange miliyoni 3 deyamira okundetera madox n'atamuleeta ku concert yange eweire odex abakwidi bona nsaba kutuuse ku video ninze triple virus mba mu kibuga ky'Iganga sakata bandi we mubati mubeze sente dange kudiza ndi sure timujja kwirayo kukola kivulu Iganga wano waire kufuwa bulere boba waire kadome kukakuba bukubenga kaka mwenda kavuga oti bandi waire kadome timujja kukakuba wano Iganga nganka ali mulamu ndi muwolunga wombona amujja kuntegera olunaku lwamulinina wano ekigere nga timubeze sente dange kudireeta mbendaina abawagizi bange munsoni wokutabukamu ate nkatabuka mundikirize ensooka emaliriza olutalo lwange asobola aneeyunge kutululwane babede esente dange badiize banununira ekivulu kyange omwembi gwetwalanga tiyeida so munsoni wokukangula kwirobooza ate nkaali kangulira irala olwokuba nti twendeina obwenkanya kinumanga ino wafera omuntu owokumbali gwoteidi ayo omuntu akwidi kibi n'omufera aye kiboneka gwe bafera tibamwidi mujye mu maiso mwida kwongera omutegeera mube bulungi ensula enungi